Somos Ayucot. El Zempoaltépetl es nuestro monte sagrado. Allá en las montañas logramos vivir. Nuestro pensamiento se alegra cuando estamos felices haciendo la fiesta del pueblo. Aunque gaste dinero hacer nuestra fiesta, la fiesta se hace cuando hay una manda. Pues nunca deseamos tener en la casa aflicciones ni llantos. Así es nuestra vida. Ayukoye zede nip shukpun gopet hamze kopka guk za chukyot me. Suche za win mon buktok ni kumen shondok kue za mukse ham nik noshme. Odena menya tu ni kue zin jedun ti wine nanden ki zim nyoshke. Hot magisch pwede na chat nu gisang gachat adena win mon yam buktok. Ishaze dik shon bajau detke, ishaze dik shon wagau detke. Hatin dim biao tim dim yeshem, haye kukyot pe ukpaute. Ishaze dik shon bajau detke, ishaze dik shon wagau detke. Hatin dim biao tim dim yeshem, haye kukyot pe ukpaute. Entonces bailamos las mujeres. Entonces bailamos los hombres. ¿O qué más estamos diciendo? El Criador nos dirá hasta cuándo. Ayukoye zede nip shukpun gopkat hamze kopka guk za chukyot me. Suche za win mon buktok ni kumen shondok ukama mukse wen nik noshme. Odena menya tu ni kue zin jedun ti wine nanden ki zim nyoshke. Hot magisch pwede na chat nu gisang gachat adena win mon yam buktok. Ishaze dik shon bajau detke, ishaze dik shon wagau detke. Hatin tim biao tim tim yeshem, haye kukyot pe ukpaute. Ishaze dik shon bajau detke, ishaze dik shon wagau detke. Hatin tim biao tim tim yeshem, haye kukyot pe ukpaute.